Assalomu alaykum, qandaysizlar? Bir jolu salom baringizlarga. Hozir mening do'cham turetskiy shaurma jasab berem deb chatat. Andamasa ko'ringizdir. Sizlar dag'i jasab jengizlar. Bu idishga ketchup men mayonezni aralashtirib saldi. Anan ko'ringlar shu ismini saldı. Biz mayonez men ketchupni yaxshi ko'ramiz. Tигинде бирөө оператор болуп атат. Мынакей майонез менен кетчупты жуадык. Андан кийин падраң. Андан кийин помидор. Андан кийин мясо. Мясоны мариновать этип туруп, сковородкага курду. Андан кийинки картошка фри. Андан кийин кайра кетчуп менен майонезди үстүнө жуады. Теперь самый заключительный момент. Хоп. Хоп. Мынакей шаурмабыз готов. Приятного аппетита. Бизге андамесе тамагыбыз таттуу болсун.